bitta domimni ham sotib berdim mashlarga. 800 mingni olib ham bir oyda ichida mana uni aksionga qo'yib dedi. Sizga dokumentlashtirib beraman deb, hali ham yo'q. Bu yil 4-yili. Bu adam 16 yıl oldu. Belki Jalali'den geçen acı. O kelgeni bu yaktan giyin gelgen o. 110 milyona çıkarıp ketdi jogorku geçiyorum. Aynen. Siz 16 yıl oldu aylak mı? Birlikte jaman görgüsü otpaysan lan. Elin bar aytıp atat. Emne dese gubernator jeyt, hakim jeyt, prezident jeyt, hökümet jeyt iştebeyt dedi. Ayıl hökümetler jeyt otpaysan dedi. Жеринде oturup. Bizim ailinin sırtından ne canından ne? Kaç satık oldu sana akçer? Bilir alacak bilir. 2 yer satıldı, doğru. Birincisi Kim Aganda'da Mirza Bahadır aldı. Doğrusundan çıkacak onu tuttu. İkincisi onu tuttu. O tuttu yani keçirip koyuyor, onu girme tuttu. İkincisi kanday falan Jombolo. Jombolo. Başka yer aldı. 2 hektar yer firmanın burada o. Munisipalite turup taktan vatat. Çilerge evler uzar yazıp atat şu yerde belgile satkalar turup. Endi sözde ne? Qaytib sattыңыздар ошол жерлерди. Qaytib бердиңер. Кайсы мыйзам негизинде, кайсы документ негизинде? Ошол жерлерди кайтип саттыңар шайлоо. Bu al yerleri munisipalite menчикке alıp köp kitap жасатып turup, alıngandan keyin manfaatlı arxitekturadan ko'rdo'lusini alıp satsa bo'ladi yo'q dedi. O'shandan keyin nezaviy atşenchik bor, bağlatıp turup, bağlagandan keyin zem komissiya ko'rib, yer komissiyasi komissiya negizida ne aksiyon qo'yadi. Qanday jengib oldi o'sha kishi? Qaysini negizinde jengib oldi? Nima uchun Jambulov jengib oldi? Ikkinchisi kimda o'tdi? Baxtiyor. Ikkinchisi Baxtiyor. Qanday jengib oldi ekan? Götürüştü. Qayerda? Cevap oldu. Kaçtası girdi, akşam oldu. Qancha kishi Akşam kaçtası girdi. Üçovi shunday. Özleri Жазыңыз саны. Hökümet aylık işleydi. Hökümetin aylık hökümetde işleydi. Bravo ошол адамдар. Yok işte. İşte ne işleydi? Cumhuriyet Kanat Can Polat Vahit yerin. Sizler de Vahit yerin mi? Men hozir o'tam Jamlotgan ova. İşte. Jambulov водитель. Aylık hükümette işte. Депутат da. Yok aksiyon var. Kim girdi altına ayttık mı? Siz bilirsiniz. Yok, odan keyinki aksiyon mu? Siz bilirsiniz. Bakadırak algan jerge. Kim Bakanlar bilen amirim. Mirzayev Bahadır. Tushundukku. Hozir uchinchi masalani. Misалы, men de algım keledi. Oşo жерде. To'g'ri. Mana qattiq. Bilsem alan bu. Egemeke alsana. 8-10 adam katışsaçı. Egemge satılgan 30 sotu jer. Kerim Baştalyan. Yok ular satılgan yok. Egemeke hakkın boyu satıldı. Yok. Arada ama taxta vatan jeri. Yer taxta vatan. Ölmez. Ölmez. Belki o'sha Ha, mamasıdır. Satıldı mı? Al qancha satıldı? Ölmez. Mamasıdır. Al qancha satıldı? O aksiyon. Бүт бардығын текшеріңіздер. Емеге чейин келсін. Ар бир элеси боюнча, жер боюнча. Госрегистрдан алган Olmasa qancha jeri? 30 soy. O bilet alkanız. Meli dokumentalni götürüyoruz bu arada aytamiz. Aramızda bilet jeradi. Bular мындай как адамга окшоп жакшына элге билгизип сатканда булар саткан жер. Биздин бюджет уже. Азыр канча бюджет? 32 миллион. Канча бюджет? 37. Уже 100ге чыкты эле. Булар 1 миллиондук жер 100 миңге чыккан. İtabi ошонча биз Terüşünat ошонго жетти да. Эң бай биздин бюджет өзү. Биздин айылдын бюджети. Ошо өспөй атат уже. Канча жыл болду өспөй калды ошо. Жакшы болчу, биздики эң жакшы биздики болду, биздин айылдын болчу. Айланар 110 миллионго чыкты. Бул адам 16 жыл болду. Белки Жалалидин кечеги ажы. Ол келгени бул буяктан кийин келген ол. Уже 110 миллионго чыгарып кетти жогорку чыгарам. Aynen. Siz 16 yıl oldu aylak mı? Bu üçüncü emeği boyunca da her bir dokument. Olmasın bu. Nece so'roq bor ekan sizga? Men so'roq bor bu kishiga. Men go'sht aktimi mana shu kishi besxoz qilib qo'ydi. Men 2013dan beri o'zi otamni joyi uyet. Mana go'sht aktni o'zi borib sotlarga borib, mashina otasini joyida. Mashina qildi o'zi. Oxiri men yuragim og'rib Moskvaga ketuvdim. Bek menga kerak deb hozir endi u yerda bibliotek deb mana qilib ko'k dokument qilib u yerda endi sotyapti bu kishi. Bu kishi mana shunaqa qilib ko'p joylarni sotib olib, endi siz o'zingiz so'rovlaringizga o'zingiz javob bering.
Hoji. Ortiq aka ko'p so'rovingizga javob beryapti. Mana mashina ham mana go's akti ustiga, meni go's aktim ustiga 2017 jo'qqa chiqarilib mana. Emin bu turdan beri 3 yildan beri 800 mingim ketdi. Bitta domimni ham sotib berdim mashlarga. 800 mingimni olib ham bir oyda ichida mana uni aksionga qo'yib dedi. Sizga dokumentlashtirib berayim deb. Hali ham yo'q. Bu 4-yili. El biladi. Mana shu kishining orqasidan mana shu churqamaganim qolmadi. 5 yildan beri sotga qatnashamay uka. O'sha jonim, o'sha yuragim qatraydigan bo'lib qoldi, to'g'risi ham. U yerda 6 sotik, meni o'zi tayi, opa dadamning enami joyi 15 sotik. Mana. Qancha berdingiz uyingizni sotib? Men deputatlar men uyimga kiradi, pigi bering deydi. Men domimni 1 millionga sotib 800 ming mashlarga berdim. Endi men rovodiga joz bersam, men hech ekanini bilaman dedi mana o kishi. Deputatlarga ontarib qo'yapti. To'g'risi ham da. Endi mana uni yaqinda men bir odam tutib oldim. Mana dokumentni ustiga turib, Bishkekka borib bu kishi jo'qqa chiqarib ketdimi shu yerda? U yerda o'ziga kerak ekan shekilida magazin qiladimi, bilaverim, olib u yerda narsa qiladimi, endi o'ziga kerak. Qizil bitta bo'satma qancha? Bishkekdan men qo'shnim jo'qqa chiq, endi qo'shnimga to'ngayapti. O'zi jo'qqa chiqarib qo'yib. Mana. O'sha maktabda biblioteka bor. Ha, biblioteka. O'yla qudangiz ham olgan, ha? Qudasi bor o'yla o'sha. O'zining qudasi bor-da, bu yoq. O'zining qudasi bir dual qo'shnim bo'lib. O'sha. Men nima o'yi bor, men bilavermayman u yerda. Men maharamayman. Endi men qiynalib ketdim. Qiynalib ketganimdan hozir tog'ja yer tirkasi 609 kvadrat metr ekanda. Men ham rayonda 43 yil ishlagan ayolman men ham. 6 sotik yeringiz bor ekanda. 15 sotikdan 6 sotik qildi. Mana ortiq aka borib aytdiki, bu xotin dedi domlarda o'tirgan. Vladimir, to'rt sotik ham jetadisa, bo'pti deb ikkiga bo'ldi. Qo'shnamning dokumenti yo'q o'tiradi. Texnik pasportda bor. Mana hozir mana uni menga bekitishib qilishyapti mana. Biblioteka degan arxiv. Momuni qancha jo'qqa chiqardingiz? Endi 2003-yili sistemli registratsiya bo'layotgan vaqtda bu siz qo'lingizda turgan G'o'zakdagi zdaniya kooperativ qurgan çayxona bo'lchi. Al çayxonani 2003-yildari sistemli qattiq yurgan vaqtda Abdullayev atındagi maktab biblioteka qilib ishlatib turgan vaqtida al zdaniya biblioteka bo'lib 2003-yili qattiqda biblioteka bo'lib qolgan ekan. Ana значит 2000 qancha yili oldi ekan bilmayman unmasini. 2014-yil. O'zi sotga bordingiz, qanday sotda bag'i munisipalniy menchik degan yerda biblioteka Abdullayev atındagi maktab biblioteka bo'lib ishlatib yurgan imoratni chechimini межрайонный sotdan bu kishilar jo'qqa chiqarib sotni chechimining negizida u G'o'zakda olgan. Sotni chechimining negizida. Ana bir Dubal qo'shnisi bu kishini Mamtaliyev famoyli degan kishilar To'lqin degan kishi al yer 6 sotik bo'lgan. 6 sotik. Hukumatda значит balansdagi turgan yer 6 sotik. 2 sotik 70 desatka yerni bu kishining qo'shnasi menchiklashtirib olgan. Nima qisqa qilib aytganda bu kishini ana keyin jazdi qo'shnasi. Jazib bu sotni chechimi negizida bu G'o'zak jo'qqa chiqib, qayerdan biz значит munisipalniy menchik degan значит nimasini oldik. Bu kishi o'tirgan, hozirgi o'zi aytgan o'tirgan zdaniya munisipalniy menchik bo'lib qoldi hozir. Qayerdan? Sotni chechimining negizida. Hozirda alja munisipalniy menchik. Menga qarang. Bo'ptir.
Mana go'sht aktni ashi sotga borganimizda nimaga mana dokumentni oldimga tashab qo'ymagansiz? Mana qayerda? Meni otam joyi, mashina putim qoldi, bitta oyog'im qoldi deysiz. Bu masala bo'yicha Yolg'on so'ylamang bu yerda. To'lqin bilan qo'shilib. Siz Xudodan qo'rqing. Siz Xudodan qo'rqing. Bugun javob bermasak, Xudodan oxiratda javob beramiz. Ақшасын 800 ming ақшаны kimdirga berdi? 800 mingni deputatlar kirib, seni tuguning bilan ko'chaga olib chiqar ekan. Kuyov bolasiga bergan. Kuyov bolamga emas, Kuyov yolg'on bolasiga so'ylamang. bergan. Biz bilaymiz biz. Yolg'on so'ylamang siz. Men kuyov bolasi bo'ldim. Kuyov bolam mana. Ota akaga men yo'liqdim. Bunday bo'lib qolgan ekan, buzib qo'yib berasizmi, nima qilaydi deb suylashtirishdi ikki deputat. Birozi men og'am bo'lib, birozi o'zining ukasi bo'lib. Og'asini bolasi bo'lib. Borib suylashtirdi. Ota aka bunday bo'lib turib, qilib berasizmi, nimasini berayin, chaqilin desam bo'ldi. Orqamga top o'sha molda ashqa ketmadi, bo'ldi, qilib beraman uka dedi. Ha bu sen kepsin ham mayli dedi. 4 yildan bo'ldi deb suylashdik. Aynan aytdim, domini sotdi, aqchani olib 600 ming aqchasini berdik deputatlarga. 4 yilda boraveram, hoji aka nima ertangi bir oyda bo'ldi, anaqa beram, bunaqa beram. Ertaga aytmagan ekansan dedi, yolg'on suylash. Fakt. Usta mana teatrlar var. Buzg'anda mana bahor klubi bo'ladi. Kino teatr bilan borliq bilan Do'rg'onda. Qudasi bor, bir duval qo'shnasi bo'ladi. Usta shuni buzmaymi? Kino teatr bor, yerlar biladi. Buna qo'zdivor. Qo'zdivorda nimalar? Boshini bunani sotgan bunani. Uju magazin qurib olib, birinchi to'polon qilib, deputatlarni to'xtatib qo'ydi dedi. Boshqa eldir boshlab qolganda, buzg'anda onu to'xtatib, ayol hukumatniki deb turib, mana ham boshqa biri sotib oldi. Qurdi-ku buni zdaniyani. Magazin qilib, chiroyli qilib solib qo'ydi. Buna da qo'zdivor nimasi. Buna mini pole shu meni ayol hukumatni janimda. Onu da o'zini jiyani 1 million 200 mingga sotdi deb uju so'z bo'ldi. Onu o'zlari yilini almashtirib orqa jog'idan osti jog'idan. Buna o'zini mo'ykasi o'ziga yaqin. Shu milchaxonaning janida. Buna dorixona xudosi bo'ladi. Xudosi qilgan. Rahim berdi degan. O Alishosida xudosi mini pole qiladi deb arenda qilib, boshlanishi arenda boshlanadi bularda. Boshlangan arenda boshlaydi. Buni ayradilon, biz ayla hukumatga qaraydi dedi. Ikkita ferma, o 200 tadan novoz bota. Boshqa o chegat ayla hukumatining yerinde. Pastda kanal joqda. Sotverdi ular, uju qurib oldi. Biz ayla hukumatda erlarga aytgan yo'q. Buna uzun bog', shu bizni ayla hukumatga qaraydi dedi. Eldi yer. Bu ustidan bu pasindan olingan. Buni da elga sotib, bir odamga emolar aqchasini berib, bularga qildirdi. Bo'ldi, ularga qilyotadi o'zini tuğanlar. Aqchasini bersam ham. Buna Jayit yerda Oqmozorda, egizim burada buna uylar yo'q edi. Jayit 1 yilga beriladi dedi. Uy solyapti, bo'laverib turg'u. Ularga o'sha Jumon aka Jayit komissiyasi edi. Ularga bo'lib turg'u, mana uylar solinadi. Jayit yerga qancha uy soldiryapsiz? Buna o'zini magazini. Qaras. Soldirganmiz. Kim qaras bergan? Bundan ne izni uy solyapsiz? Jayit yerda. Jayit. Buna saydı bo'yiga solgan magazini. Buna shu chek beriladi degan. Aqmazor degan Jayit yerga qancha berib qo'ydilar? Kaç yerde bizde Kategoriya almışlar. Ha? Qancha almışlar kategoriya? Tushunmadim. Qurilishga kategoriya qancha almışlar? Joyga berilgan yo'q. Yo'q, qanday berilgan tamsallayapti? Berilgan yo'q. Yo'q, qancha tamsallayapti tuğanlarım? Kimni tuğanlar? Sizning tuğanlar yo'q. Qurilgan yo'q bilan quturib ketadi. Buna biz ham soldimiz. Niye bunu talaşpaysiz anda? Bu kişinikini talaşkanda niye bunu talaşpaysiz? Bunu daha şu kaynanam akasi satgan 100 mingga. Meni otamni joyida Xudosini uchun onu tiyib. Buni labgardanga ikki jag'ini beton qo'yib qo'y 260 mingga tenderdan bitdi. Ichida bir shtuk armatura yo'q deydi. Ustalar aytadi. Ikki mashina toshmenen, ikki mashina shag'al ketgan ekan, 2 tonna sement ketgan. Ustalar aytdi, ichida bir shtuk ham armatura yo'q deydi. Onda dorixona Nomon hoji degan o'zining sherigi komandasida. Bu eski bana sotib yo'q qildi unda. Bu Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan, Tbilisi menga tom solib olgan uyi bor. Uni o'zi buzgan, detsat qilam deb qo'ygan, uni buzdirib bergan, detsat bo'lgan. Buni Jayitcher uni ortaqal ekan agarning qudasini jeri. Fevral qilib uy solib oldi karakter.
Xudoga shu joy terga uy solgan. O'zlashtirib bermaysizmi, hoji? Yetim boqaman men. Buni nega siz sottoshib qo'ysiz? Bishkekka cheyin borib. Xudomiz qo'ying. Nega buni banyani sottoshib qo'ysiz? Uyini cheyin borib. Nega buni teplitsani sottoshib qo'ysiz? Menchik munitsipalitetin jeri ekan. Ana tigi Jesirning bibliotekasini ko'rib qoldim. Yetim boqaman sen. Ras aqchasini aldinglar. Buna betingizga qo'yib berib atat. Ukangiz bilan suylashdim, aqchani bergile deb 4 yildan beri baram deb atat. Anda je uyün bütürüş gerek dagı kagazın beriş gerek. Mınday dep, men aylanayın, akçamды aldım ele, men şunu Kudayдын алдына үйүнөн чыгайын да кутулайын деп. Эгер бере албасаңар, жасай албасаңар, анда ачык айтыш керек. Эмне бул багыштарды үмүттөндүрбөй, болбойт. Акчаңарды мен алгам, муну бүтүрө албайм. Мен 800 миңерди кайра алгыладам, силер өзүңөр башка жерден участок сатып алгыла, мен силерге бир жерден чыгарып берейин. Ушундай иттик кетиптир деп неге аны кылып койбойсуңар? Булар көпкенегени айтайынбы? Мыйзамды сөйлеген киши. Deytaптырын. Көпкенегени айлык акчадан киргизишти. Gösürgesire kirgizedi, gösürgesi kargıda ketdi, ülke dedi, bu sporunu diyeceğini kılalar. Oşu aylanan bola teke kılalarım dedim. Biz de Allah bol bütürüp, ona köpkenigen körsatpögün deyip durup ona berişken. Bular el başçısı. Bunu görsüzün komal kötü, bol kadar sağadır. Bu esterden çıkıp kaldı. Ben bekitip koydum öyle. Bularda mekenge bolan suyu yok da. Kanun içte memleketçi. Aravan Siz Kuday'ı söylüyor otasınız. Kayakta Kuday'ı söylüyor otasınız. Aravan filial sevdiki de turabı. Küçük. Dokumentler жазап беріп отырсың, тек паспорт. Эмне негизинде муну отурса. Күйөө баламы алдап, машина акционга коямыз деп турушу, ким берген буна? Бул айда ичиде калганасы. Кан жазап беріп отырсың. 3 yıl болду. Bu sistem sotda mı gosa yokka çıkarıldı. Anan eski mo aile hükümetler 2003 yılda çeçiminin negizinde yani kayar. Çeçimi çok ele. Yolgan söylemeyin Farhat Bey. Emi payda bolup kaldı çeçimi. Kalp söyleşelim. Yalan söylüyorsun, burası ne? Doğru söylüyorsun. Ha çeçim kırıldı patlar bu. Çeçim çok ele. Ben akirdim bu, ben akirdim. Çeçim. Ben akirdim. Taxtaralayın biblioteka çeçimga Aravan aylıkны koşup Taxtaralayın. Nimaga sotga tashlamagansiz? Kommunalдык катары келген жер аянты Aravan айыл өкмөтүнө бекитилип берилсин. Aravan айыл жерге жайгаштырып өкмөтү Aravan айыл өкмөтүнө жер азматтын өткөрүү жагы суралсын. Aravan айыл өкмөтүнүн башчысы Алимов дейт. Так, Yusupov айылдык аймагынын Yok, Alibük'te koyuyor. Yusupov айыл өкмөтү дейт. Копия деп атпайбы бул верна деп. Чечим өзү кайыкта? Birinciden. Оригинал чечим кайыкта? Keçirip koyun bu A bandı bilen falşivi buladı. Bular A bandını kotarıp juradı. Men köp joyga uchradim. Köp advokat aldım. Uşu olmay koydum. Silam koymadı meni. Верна деп берип атат. Оригинал кайыкта? Çeşimden original ne geçleri kopyaga kol koyuyor. Original aile hükümeti de o şeyin için kopya veriyordu. Originaldı nege kopya kılıp verir. Çeşim kayakta mı? Çeçim. Yok da çeçim. Kayakta. Hükümeti bu. Kanaki. Yolgan söylemeyin. Bugün hazır varsak uşul çeçiminiz çıkpay. Buna hazır barabız ayıl hükümetimiz var. Uşul çeçim çıkpay sizden original. Sen kopya verin menen aldап атасыңар да элдин бардыгын. Ушунун кимге кереги бар мен түшүнбөйм. Жесир аялды ушунча алдап акчасын алып, анан ушундай бир документтерди жасап, эмне таптыңар? Библиотека кылып эмне таптыңар эми? Айылдын элине бир пайда барбы ушул жерде? Мыйзамды эле кылып бербейсиңер, анда айтпайсыңар, ачык эле көк китебин берип, айланайын, сотто жүрүп атасың. Мына биз ушинтип койгонбуз деп. Аны күйөө баласына берип алдап, анан катып кой, көрсөтпө, анан сен бересиң деп, цирк күнү бул. Kıynanıp gittim turist. Ошон үчүн анан элдин бардыгын бийликке жаман көргөзүп атпайсыңар. Анан элдин баары айтып атат. Эмне десе губернатор жейт, аким жейт, президент жейт, өкмөт жейт, иштебейт дейт. Айыл өкмөттөр жеп атпайсыңар, дети жеринде отуруп. Kaptırkası bana da ayıl ökmötü. 100 senede bergensin deyt. Varatağınızdan kirip durup okcan sanap çıkıp ketken desem. Keyin tergöçet tuğra etdi. Jalan söylüyorum. Keçe beni çakırıp aytganda uyumda bergen degensiz dedi. Tuğra dedi. Keyin moynu oldu. Boğsam moynu oldu. Oşo ükası SM'de işlegen edi. Pensiyaga çıkkan. Buna dokumentin falsiviydi özüne aytgan. Bular falsivi kılgan. Bu fiktivni bunday dokument bu deb aytgan. Yanımda otur. Sonrasından barsanız kolunu görsetip öyle berебиз. Мындай элечи. Ротация качан? Kıynanıp gittim.
Азыр жоолор бекитилип атат. Эми мындай кишилерди ротация кылуу Ооба, кылышты керек. биротоло кетириш керек. Ошо мамлекеттик системадан кетириш керек. Өкмөт полный кылыш керек. Бу жакта Азыр жерлердин бардыгы аныктала турган болсо, анда жоопкерчиликке тартылыш керек бул адамдар. Комиссиянын чечими chiqib ketadi. Uvidan ham quturib chiqib ketadi. Biz 10 mingdan Aqchasi bo'lsa o'zi комиссия. Qancha kundan? Эми комиссия канча күн азырабай материал көбөйүп кетти. Биз основной биз ойлогонбуз, 13-25 үлүш бар го. Ошо боюнча ал жерде хоздвор деп жазылып булар, неме табачный пункт деп жазылып турду байда. А берки маданият үйү менен конторем общий пользование алды. 4 менен жазган да. Эми азыр собственно көбөйүп кетти, может, не знаю, комиссия түзүп аракет кылабыз. Комиссия түзүлгөндө Анан болмосо материалга кийин тийиштүү органдарга беребиз да. Комиссия түзүлгөндө кабар бериңиздер. Мен дагы барайын. Область башчысынан сүйлөшүп, акылдашып, кайсы күндөр өтөт, кандай болуп өтөт, эгер макул десе чогуу барып, анан жеринде мына ар бир точка боюнча, ар бир көрсөткөн точка жана Кудасынын үйү, баня, башка клубтардын бүт бардыгын документально көтөрүп. Биздин центральный стадион, биздин Юсупова карайт. Баня салдырып таштаган чиги баня, частный стадион ичине. Кимдики? Рамаш. Баня кимдики? Айталы мынау артыгыларга, школларга мынаны силерге архитектура берип туруп, бизге кайра берип ана базарга чуркап жүрүп, биз калып кеттик да, биз да ол жайыттан иш алып туруп, анан жайыттан жер алып алып, о акшардан. Мамирлар мынау чечилбеди деп, баягы котлованын ордуларыны силер келдиңер артыгыларга. Госрегистрден адис келди. Мынау адамдарга 6 сотик 96-жылы чечим берилген, кызыл китебин да берип коюпсалар. Ошо госрегистрден. Онда ким берген экен билбейм. Сулайманов Шүкүр дегенге. Шүкүрулла. Кызыл китебинде фиксировать этип кетип калган Сулайманов болсо керек. Мынау көп жерлер кирип кеткен, 40 үй бүлө. Өзүңүз билесиз, ошо түшүндүрүп берсеңиз, ошо боюнча 1 жылдан өтүп кетти, чечип бербедиңер. Прокуратурага бербегиле эсем, мен СМБге алып барып берип коет элем. Атам менен иштегениң үчүн 100 кылып көп нерсени сүйлөп аттым эле дачы, өзү үчүн канды кашайтып бердиң эле. Мынау үлүш жерлерге кирип кеткен. Бизде айылда актаб. Сиз барып тегирменин башына барып, Чечемали. архитектура, силер, госрегистр барып чечебиз деп кеттиңер эле. Эски айыл башы. Sen kendi men aldım gel. Doğrusunu açık gerek de. Şu Tekerman baştaki buradaki ikimizi Ramali ötüp gitti. Öşünü Tekerman baştaki yeri vardı ben. Anıcanı da. Anı hazır bargandan tekşi. Yok ayıp koyayım malumat katar. Yer adis bolğonu. 10 yıl bolup kaldı. Oturun. Ben düşündüm. Hazır aytkan berip Stadionun içinde. Banyаны kurganга kim ruhsat berdi? Stadionun içine banyo kurulgan yok. Кандай курулган жок? Окуптургула акыргача. Мурдагы Киргиз сельхозтехника деп коет эле. Киргиз сельхозтехниканы значит Мамасаидов академик Махамадов ошол убакытта значит директор болгон. Ошо кишилер долясыга алынган значит жерге сельхозтехника кыскартылып айтканда сельхозтехника территориясы курулган. Собственник. Ошого ham siz mamlakatda bergansizlar деп турган айыл өкмөткө. Siz жардам берген берген жер калганда Октябрга чыгып кеткен жерде Доңгутуранын жанындагы жерди алган, ошону пешеходный зонасында жаап салышкан. 2003төн бери буяк бергенде кагазды. Ошону сельхозтехниканы жолдун боюнда гараж, Октябрга кеткендер гараж. Ал эме боюнча да жазылган. Менин маселемни ham чечип берсин эми. Сиздин маселени комиссияга киргизди. Комиссияда карайбыз. Бүт документально кандай болгон, эмне болгон, алда көп китеп каяктан чыккан, эмне болуп чыккан, чечим алдары жок буларда. Булар жөн эле копия верна деп ар бирине копияны берип өзү кол коюп коюп атат. Копия верна деп. Ал копия верна деп эч убакта тиги айыл өкмөт өзүнүн документин өзү кол кое албайт. Анын через нотариально өтөт ушул копиясы ишенимдүү деп туруп, нотариус өзүнүн колун коюп берет. Печатын басып, анан айыл өкмөт өзүнүн печатын басып турган үстүнө колун коюп коюп атат. Копия верна деп. Бул киши мындай кылганда сизчи шүкүрлөргө ар бир айылдан 2-ден 3төн лидерлерди алып алган өзүн, жана олорго жерди берип, мен тынчтам дейт дагы булар. Ошентип
эл чыгат bir gün жарылат эл. Президент алмаштырып айтат, көрүп атасыздар. Biz ay başını almıştırdık. Ay başını almıştırdık janağı nemeden ki oktyabrdan keyin. Hazır bizning ay baştan biz bar malumat sorasak, ay başta mende malumat yok deydi. Ay başta bizde malumat var. Bular qo'shbo'y. Nega? Gruppadan bölüyor. Жаңы adam da, жаңы kirgen ay başı. Ha bizde ay baştan sorasan hiç teken bilbeydi. Ay baştan malumatı beredi. Nafen orta ekan alda kirip biz жерди көрөлү тактап баягы жерсек, ол кирбейт, киргизбейт. Неге? Раистан сурагыла дейт. Ушул боюнча комиссиянын чечимин кайсы күнү чыкса ошол күнү айткыла барып тактап чогуу бүт бардын карайлыктагы айыл өкмөтүнүн толук ишин карап чыгат. Бүт. Макулбу?